Abusia mame Emma Wakwaba na me sanso enda wase Saudi Emergency Ghana TV aya wo number 1 channel na abrene abribian wo hye na wutie dwumadie yi edi bi etu hofo ebo obra na next story abeka mensa e wo fidie mu ha sei no efa opani bi a oye obebu no ebre bi a na obo na montu bi otuye enne edi ninya ama ahye se odakra wonna nia ofem no ano odin yie pa na no no watu anamon e de nani a kire mu ase ya otufo afeiso o hye se ne mfomso na oyeye na esunsunso na aba ne be hye nia de ya boa no ama na so ano abusua nsampi e na opani e de etudwa mepese obeka me ho ne yakwakotie ne de bi atu ye hofo na se wo ye bebu a wa hye yie wa hye kwan a befa so oba hye wa brabo yenko ne yenko kotie embra opanyini akwaba bra wanim akwaba ya jopani ohote sei emiadum ya frao se ja efrem kwame ni Charles kwame eni Charles mancha se wo ya die ni mi asante ni ba ufre he mfre asante be kwa asuminya wo ya asuminya de hye ni asuminya ba ni pa piafo na wote he mi asuminya wa tu ufre asuminya ne bai piafo asuminya de hye awia yi nyabotre ma wo ho asam a ede wa ba yanim awia yi no chirechiri mam ne betifo ne mabedwafo nte wase okay ndamasi nkonya de mami mpacho betu kwa kotena ekrobezefro ekunyase ekunyase enkoko ewo nkoko ekunyase okay nemu nguhunu obabi ana me fa ne tenae no ko fa nyinse nti nyinse mu wono ana mfikuru mu ho ko tena ekuro ba akoso ayefe okukura ntumi ufri ekunyase ho eko tena akukura ntumi bra oba ne ka kire wo so wonyem no na ko ye aduma mo na bofo ba se oba no okwo okufodu ya Roman Hospital oba na nyem no ka kire wo so wonyem onyo me se me ne tina za na meko ewo ekunyase ho enti na unyim so wonyem o me so wonyem pa a na oba wukura na ufri ho ko okukura ntumi me ko ye aduma ho okay to aso enti bofo ba se me so wa wo no me so me ye oba wo ayeye ti mi wo no me chele se aduma me ye no ti se wonyem December mu ne ko live ko aduma St. Paul's Technical School okukura ntumi ho enti bienze ti akwama asana menyakwaba nitama onuma akwa na mikoya no na oba ni ho oni akuase ho ti mebusan ma no no wono so okwo wansa mabim na aduma no mu ye no oni ma no ni onu aduma no ye ni kongonte umuye kongonte banku emutu na wache na no mu ye ton omuye nuane ton omuye dan ton okuase ho edi omu kwa ba nkoto no na me je bufu mi je an ko Nigeria me ba en ana o ma me ka je me se wo kofodia nge ne ma me ankasa se o ba no kofodia no me se gbebe me musen o kire me ho e be wo ba ko le no na me ko hu o ba no e be na kofu oba no oba ne de sei akofo de yi onu kwa na mi se ya musa no ti se akufu ado we de ne ya akofo to aso nti ewe ya ni ko nu oba bi oso de akofo nzu obi a me no oba ta de we de nyewa ti ne mesa mako na mesa ba mi krum te di be bosu mienu na mesa ko ko kuyazo na onu busa fo ni na pake ne mako omukrum omni akuyazo obi timisa akwakuya so ko ehu ma hu onum na mi twaso je chede dan se mo ha na adwuna betisi bitirim akwana hu o ma ewe mi papa ma ewe mi papa ma ewe mi msunu ene meba bedin meba be nyame adum moti mehu na mame nti ye bedi pa dia akofuru America no o ejuma o enkokwa kuase no omungungunti eni banku mese na miti kuvodo jasi ni fi to bo be hunu biya no gazo edia de frame
ko small saa na ne ye de frɛw ekroma obi ani me din se ko small kwa na o ya abrante no na me swa me wo school na data na me swa na me nya masinya bi ko ye o nti ne ye frɛw ko small obi ani me din ye ko small kwa iti ameka ze kwa so fo motia ko small na me hwa akofo me no be manu de ko ye no guzo wi no masemanu enti nu abaha enti mabaha ye nhwehwe oba de ma wo yes sir now oba de ye frɛ ne sɛ ye me hunu kura de me hunu kwa me hunu ye frɛ oba de sɛ me je me hunu kwa me hunu me hunu Matias o fufu no no de ko ye no Matias ye frɛ oba ne sɛ me je se minim ni din minim no yes I want to ni din wo fufu no wa frɛ ma me nkyɛn o small me sɛ oba no ye frɛ ne sɛ me che se o fufu ma hunu no de ko ye ti minim akura lam atuni din mi akura ne da ti wan to akura ne ma hunu nim kura se da oni ga ne nyemo ye no oni akufu nyemo ye ewo akuya se ho no na wo kɔ enkɔkɔ no sɛ wo yɛ ɔba wo ne ne te die ne si ye nti ama wo ne na mfiri kuya se wa nkɔkɔ ɔno adwuma ɛna mza fe ne ya fa adwuma foforo o se port again school ti man fura nkɔ data no yim okay ɔba anyem wakɔ akɔwo sɛ ɔba wo a ɛyɛ wo bɛɛma ɛna abɛba bɛyɛ ne ho amamrɛ wɔ hospital sika ye tua ne yi na free hospital wo nyina ɛyɛ wo a ye bɔfo ba e bɛka kyerɛ so ɔba na wo no wo wa hospital be kura wa nkwa angotua wo ma ko bi kura wa nko bi kura okay enti wo ba biewu no ɛyɛ ne maame na abɛto ne wɔ ase hɔ bɛto onuan ne maame ne wɔ ase hɔ ne maame de sɛn maame ne minim ne din onim ne maame din ne nua bɛn na onim ne din ne onua bi yɛ din o mu din no akua ne ama no wu mu sa ɛno ana wonim ɔmo yɛ de aifo ɔmo yɛ anumfo okay enti wo sa kɔ yɛ ba bio wagya wo mo hɔ kɔ Nigeria wo kɔ hwɛ wo ba ne kora da ansa na wo kɔ Nigeria hɔ ɛjɛ meme kɔ yɛ anu no me kɔ hwɛ no ma hunu before so wo be kɔ Nigeria no ɛyɛ sɛ na yɛ wo Ghana na mo Ghana very good enti ɔwo wawo December na abɛma kwan December ni duru yɛ no wankɔ hɔ ankɔ hwehwɛ maame ne bio dabi wanyɛ saa ɛna ade kɔ Nigeria ko dem so bi a ɔwo a ɔbɛsan ba n'akyi saa me ma dwi ɛna yɛ wadwe saa ti wokɔ ba yɛ ndɛ na kyɛ sɛ akufu ɛne ne maame ne abusua nyina afiri akuyase hɔ ba pepa de no omu mfiri hɔ me kɔ hɔ amomu kyerɛ me be wɔ kofodua ana me kɔ hwɛ no ne ma hu no na me san ba me kurum na wokɔ yɛ a wahu na de no ankɔ na busuafoɔ ne hɔ ankɔ kan kyerɛ wɔn sɛ makɔ hwehwɛ mo ba no wɔ kofodua ma hu no ɛne mum de ma ankɔ wankɔ enti asɛm a yɛ kan akwadaa no sɛ wo kan wani a ɔbɛwɔ mfie bɛɛ sɛn wɔyi 79 mu hɔ mo hwehwɛ ma me 1979 ɛna awo saa akwadaa no 1979 mo hwehwɛ ma me 2025 nie maasura menkɔto mpaapaa so ne wu na ato paapaa so na adeɛm de bɛyɛ wo afidie wei so 1979 enti weyɛ nkɔtifiri mu 2025 minus 1979 nkɔtifiri mu sɛn enti uba no by this time ɔwɔ mfie aduanan nsia unhu ne da dabi ɛdeɛ na aba afei na wani abresa wo pɛ ne kyira kwan ɛsɛ mesim hɔ a na adwena bɛsi metirim kwan adwen ɔkra na adwen 46 years afei na ne ho adwen abɛsi wo tirim ɔpanyini small afei na ne ho adwen abɛsi wo tirim deɛ ntia sɛ ma nkɔ hwɛ no sɛ mewu gya no a nkɔfoɔ bɛsen sɛ wonim papa ko small ja one abaya yi ba no akyi owo bi ana wa anwo bi oda mo obne me ba pani utato but mo kito o masen wa otiwe o ma o baka wa my 7 ne nsia na aka ne we
Inti die na abenti afi na wo hwehwe saa kwala we ya wanto ne din kura na ye mo aha enya onwanwa unim sesi a sensi an wo mo we o mo hozi ya ade wo mayiwa ma na oh da be o nyimi mai ombu nyiwu mai enti die na abenti afi na wo hwehwe saa kwada we ya wanto ne din kura afi na die apena ne mas ma besi mitima o se mehwe no ko small ja se bibia nkoka papa enye grede ko mebusa ubio die na abenti a afeina emfie aduanan nsia nie aba utrim se sa aba ya akufu ya wo no wo ye no afeina hwehwe ne ba ana me hu ya ha me sa so se mehwe eni ejai manen kai dabi o se me because ne mas ma besi mitrim to se mehwe no abesi utrim se sei se mehwe akura no ansa na makomkira ichi enti se 46 years wo hwe na kwa be na abefa so abehwe ni ko small oh se mi yehu ni kekene mi kura mepe sa mi yehu se me beni no se papa ni me hu papa uye mepe ni woni ni papa ko se bia you are because we are bastard o ya show pick na bietisa ti mi woni gwa na ochukwa mi kura o se o ni papa ni na sawa unim so ye enum ni na oka kire so ofire enum kuro bezo ena nje sata no na mi so de mama adwina nkokọ ko busebusa questions wonu enti wa musa na enum kuro kura ofire so se ye kai anya kura be ne maame awu oh so mama wi a di ko sumo ni de obeti se papa de very ko sumo oni obeti se na ne papa di ko sumo obeti ko akura no wemfi no me hu no woye ejabone ede ma akwada no nyamia enye wa na ye hwan ko woye mema na omo ne mawo a omo to ono mo asawram no bia nyamia nye wa na ye hwan obala nsama ana Nigeria bas no is that time no na wo kwa de wa Nigeria wo kwa ye de as Bolivia ni yagima I was in post technical school I was ye me ko company baji contact me ko ni bia ode ina be ko abuchiri o za me ko ko tu me bi nzo ya wie na tito jani jae nzie je ndimi sa ma yichi ya ka company ni ne afibia o se ko ne ba bia enti brebe nko na wo fa mu wo Nigeria ho nti a ama wankai se wo ne akufu e wo ba wo Ghana ha ma kwa ya make too much e de ko ye gba so na me ba me metu no me ko kuase a wo mo pakini ma am me ko hwe ko volu anzo a obi no am go busa no because na busa go yin atu kurumo ko small me kasi wanim se ene ye wo ye jabone ena oto oba no ene akwada na sawram enti no o ma nkokọ hokra bra utuko no se na be kan sa na be kan no sa na tie ana sa na be kan sa na tie sa bra no wamfi no se na sa bra o ye abrante se zia wo mfie se ko se o me ko 70 enti wo 69 this is na me 68 pacho monte 46 in free 68 mo mame kwati free mu 68 minus 46 eja bo na nyantem na me de o de wadwene ne yesa ya na me tifrim ni anko etiefo ma tifrim mon comment mfanto ni anko yanim me mathematician ne ha me ena wie wo ha me ko bi maso de abeja o de abeja oboa enti ko sabra akwada we ba wi ase na wo 22 years na mabunu wo mu enti sabra no wi akwada we ne maame ma yo me boa na oh enu kure na de na o yesa ko I don't know, yes, sir. Can't you tell, yes, sir, Chrem?
Oh, there is a Saturday, a visa across Winty. Dear na across so. No many be across all. No one sign him for fro. No one yam for fro. Bo. Enti wo ni akufu nyem saa tam no. No one sa across for fro ho. I don't know, many will be me and said I'm a coffin. And son I go fair. And then away, I said, on away, and I'm some coffee one soon. Enti wo ni nipa ba ko ne wo ye no ansa na akofa akufu enti akufu nso nyem no asa afa nipa foforo a wo no nso nyem eni ko na apema does na me pema ni minne na apema ne onne e ma penye wo ho oh bla ya eni minne pa eni onne sesa eku my basa why basa e ma penye wo ho enye ka bi kire ye de na e ma penye ku Yes, sir. We are Bema, not one for Babacon, Nabacon, Anyam, Wawo, or we as we are with you. In Peppy, you shall man on the one chinny. That will be what on so and so, I call him. Can I get by sounds or cones or bar? Oh, if you go baby, yes, I never prosper. Ask Samba, Ted one to Mr. Bewumi. You knew we are now when you may. Eh, when you are away, I know. I'm sacrificed for. And you will say, away, you know, not following you know, so. Oh, Uqua. Enti sabana sana esese wudwane enema wudwane ye no wudwane bra enema ukọ Nigeria na na me chepa me che ukọ Nigeria no me chepa na ukọ na wo mane wo mo say that time na minim obi a de fa nso obi a de fa nso this is wow befi cause that I know the obi ba na to o man ke so for me obi no ba bedi no be se no enti o mampanyimfo nde onim wo mba bi omo oh bebe ba kokura me ba ha last week ba kokura na ma miska na me ba ba ma nchire ne se me ba so onu na koye be ma pedi ka chiri ndi okusku be ma panyin ye ene kwa mi ehu se ma panyo bo be ma ya tu hufu ese we nyim na we wu a na osese be ya ne ho ba chini nti wo kopɛ foforo de atete wo so na wakonyem ono nso na de sa abre na ahobambo ni ho amabo oh that time ya na sa de mane ni etirim gozo ko yedo bi ko wi a nti ye je na se bi a wo kopɛ tadua mu bo hai bi na de ahye wo be ma ho ene oba de ahia ne bi ni ho sa ene kwa de menye bi krada onye bi da and say na mini na onyiye roba dedi na sa no onye mpanyimfo nkwa na yusu nkura nyina sa atam na nka mbetu me just dey video we bi ho pa but my subida what you subida say na mini roba dedi pe na wo mpe ana da bi je me chan kula ompe say no kumni ba so beguma akotu agu na wo nso nkotu nwi ena wonyimu bi a udwane gya no a sese ya wote ha wo hwehwe no yo se no eno yesin se metu agu yesin se obetu agu na kwei wonya hwe onso se ye ka ye kai empanyimfo ne bi a wo mfiu bio wa anye papa ma wo mo enti sese wo ma yiwa ma enti na wo ba be pesa akwada akufu bai me o mi na number wa be twa amwa vefru o mi na ma be chen wa enti akufu bai so ye tuntum so ye kokko wonim no oba ne ba ne dinga mi shala agwa mi hono no dabi mi hunu da enti o manso a we woni madodo sai na wo nso no he wasre yawo ko asre yawo krobia menimi ne misri me ame ho mensro ho me bua misri me ame ho ko o manso woni madodo sai na wo nso mano oh 2211 obo 2211 enti woni manum na wo nso ana ma enai se 22 eye 4 minu de no ena 111 3 da ko ase abi ti woni ma 5
2 eye mienu de 111 tu ni manum na wo 7 ko wo hye ho ani mene bawo me kana me ho my basa o kaya na ra ho my basa dia na ma wo re ho se nkura na me yo mo sa no na wo oni omo wa na wo mfi omo se o buko fo na go so abeka ho na e wo se wo kwa wo se wo ba wo fri azu kwa wo se wo kwa ba unsu sikasa mini bi kura na enti traba ko ho se sa ne ye enti ozo nya dai me se ne unti bi ba ko pesa untumi ba ko pesa na unsu sikasa na ade na untumi ba ko pesa se man dia o ko pe no unu se uniska that time me kama na ujina so that time me kama enti kama na wo ye ninti na ma o ma pesem so wo soro ena wi ase won zo bo a tenant ba o de ba o ba o se ne pa na odusu sanity yo ana me bo babu wa o se ne pa o hu wa bu o go pe so fa de friend keke enti na e ma pay your talent enemy ne ya enemy fa ya talent ko unyi ma no na wo se ma pay na o mo pene tentem enti na ma pay na be your talent o sai na dize me hu se me pe o ne me di wachi o kan ya o beti ase wa nti ase ko be ba fi na are na de aduro ne pe ma na aduro de ko de ni jate me duro we se bia utumi ku obi ho e ma ne ma obi bi de ball ho ban so de pe ma me nyi bi kura dia ya be tia me enti die enti na ma pe o sa em kasi minima de kro tu de na ma pe o pa ni kro di mini sabre na e ma ne pe o na ho e fe bisi wo kura ti kura na sia ga nsi ase na akotu ni misi tu ye na o ye gala ndi gala pen o ko ye gala the gala de ba so mo bi ayi bi mo ma yi bi se na mo bi di o ko Nigeria ba ye chiri chiri kura che se na sia o ko di gala kakra na sia ena ma o ko di ena ko tu ade obi ko ball wa na ko fi ati ni ejane na mo dwane ade na posi fo ba se meme ba ti wo dwane na akọ hwe ho ko fi bu obi so na msi ko wa nhwe wo ma senka wo hwe wo ma enka akora wo betena se ama sese wo ma hwe ba this time an kamiti fi ka hun ko di gala ema me ni kura de mfi mi kura ema me ni omo so wa nhwe wo mo omo se ma yo nyu omo na ka wo na me busa wo me se wa nhwe wo mo ko small se ne na ni Ghana ha se na ni go ti wa nhwe wo mo na ba no mo yinyini o ba no mo yinyini ko oni e wadi ma bro se obi what it ma binumu ko na bi mi se o yinyina kama wale aha na no o mu nyini ye no o mu maame no be fa kwan be so na ahwe wo mo ko no bra o mu nyini ye no se o de o ko ba ye no o ma nyini enti no o mu nyini ye no o mu maame no be fa kwan be so na ahwe wo mo nyame beye na nyame aye ti wo de wo nyem oba na wo di she otirim se mi dwane ge oba ne kra me nyama je me gaze mi go pesi ka ba se me dwane na ko pesi ka no wa mo mu bia die enti nyame beye sika kwa me nya bi wa nya bi enso na wo mfre wo mo me se data ne phone na telephone wo na communication center wo ho ni e frɛ communication ni e twere letter amo e de make eno sai ni ye so a esuma bia impromptu of bia accidental bi se e bia wo ye gbena person obe fia o na je o me yo telegram ke bia ma mi o papa wo dey ya mo ka se fabula be dey sa na nya kwa be fia ya fi bia na be fia once Nigeria brabo ne ho nya de sa that time ne ho ye Ghana must go ne bi che wo ho first class gwa me bagana ya me ko ko che mi kwem ene ko che kwem sabre omo ye mo dai omo ye mo dai se bebe awo no mbenya ka na ma ha na ma ba shape mba to mi ho so me ndi mi amfo bi because they na manfo ewu no na Nigeria for di kumanfo wo ho ya Ghana for no a se dos has be market and na struggle and so we ko gira no pe e wa wo dem e praga ke o petit pe mo na uko din be pi be gina obi
ye lutu 2 years edi be 2 weeks kra o habo na mo pe ship aba ya pe ship o so e ba ya maybe na ne ko fa ka e ko anka Ghana must go no ti a che wo ho ya che ya ship ni ya manu ya ne ko pe ka ye e de buy se ya ba be si togu de ti ka ba sunu no e ti to kono togo ni pe gu ono e be che kurei na se ja bo ja wo mu gudu ngra nya sa o dia ya mu ni che pa togo asoja fo do ene ka kire driver fo da mo han se mo fo mo konkran na togo ko mu ko e dia no ya o mu di o mu ko ku ba ni afo ni akotiti ya bisa inti ama wan frɛ wo yere no ma oni o ma wo akire ni bia ne boy woni ntia misi ya mebire wonya sure say bra wo bre nti e na ama wani abre a wo bepe akufu bai sesi ya misi menya ba nyese ba na ntira mpese me hu me balance na me hu opeso hu na because abaya sa kwa ba me hu me papa ansa na mi ko nti wo wagidie sa wo bai wo benya dokra de ama wo wonya dokra mo se mbeni a o so papa ni a enye mmia Cosmo ha ho ene ewu ko wabra wo ba na hu papa otumi yi me ne me maame ma ye mfaso bi ani so de papa ni nko ko nti ha ho wu ko na ba ne ho nto no do anything can happen so we there me say we are me wu it is me hu na me wu I like it enti jai menhwehwe akora na kira akwa bio because see aye ka say akora no kora woni do wo mu bio and no problem na make up and me everything about the masa we me boda je according to the say the one be ka say o enye me I watch it in the bamba so no ma me to cause my ya yi te ma me ni o se me baba yo mesramo ko small hwehwe ne ba mo wo enkoko ekwease no mo de mo nim papa yi si e friend ko small in the 1970s mo nim si e friend ko small na papa yi oni abaya bi o si e friend kufu na ewoye saa de we ho enkomo we ya ye die enye bibia anti o bema wutie mi ti na fatu hofo bema wutie mi na wie ti na fatu hofo Cosmo eyesa bema be wo no mfi oba woni na woni ma no never ana because obi no wo ska wo hwene ba enye ska nkwa na ye bibia ko etode bia ye dia saa tete adwe na bi da so wo trim ko adwumoni da so wo trim ko enye bibia na yeska yeti ha bi wo hono ma ye kasa samene wawo na mini taku mini sempo a eye kwan a mefa so a me no be kasa eno pe asa minim papa bi ni e friend nana kwesi a champon wo ye sabia krofrom ba mu hene sesi a wo ko itri wo ka kire me se ono ne maame na oto awade so ne papa firi kokura ase ba pa no na no otoba oba no de abre afre ne ma no aka enkura mo maame de mo nana se mami o moti ha yi mo maame a na hwe mo mi ni bi enso na nkwada ne wo papa ni mu do wo wa anya saa de ni nyina bi enti nya bibia na yeska bibi wo ho a eye kasa keke ko na o ye bi se na akontinenti na man basa adwomoni wo trim ko adwomoni e wo ma ho saa bre na ugina so nti na wo nwene se wo benyini meboa when say you know you mutan over 20 na ko 21 you guys say between 21 za ba sa time no de na wo nwene nkosa o medwene ba se ba miss see 20 na ko 21 na wo dwene ko sa se nka akwada akufu bai na nka abehwe no ana na nka wo hwede kura se nka na nka wo ne maami we beye pepepe ebia sika kura ni wa nka mbekasa se ba wa ma bi mutin man ye e man ba ne sa say ye ka enye akufu bai nkwa nkura no amfi no meboa menti tiutiri ho o ka ti Germany abruchi ba mu a kabroni no wontwe ma
utiti utiri ho a wo mpe na me ti na me pese me hu se nya akufu bayi nko a na wo ye ni saa wo meboa se je na me ni Ghana enya akufu bayi nko a na wo ye ni saa ani ana dabi tiko adwomboni wo tirim e wo ma ho no kra na mekan meboa aka se meboa eni ko na mekan oye papa bone de ma wo ma no meboa oka no kra ma mo fa ntumu fu nya bibia ne yiska se to de bia eye kasa ya na ma ya na mi sebe ate Mr. Chumasi was a crobia NMSM kill Sims 14 points by a media now de Mammy Sims the Anna then you jack ame ko he Omuna means to be school na papa Sims asa obia de bi hobio massa member bo brekumbia wa ha ye nyina Sims na papa asa massa maka eno ano no atopo all ye kan enye bibia na yeska but show eya adwene umpanyim brem beme dwene umpanyim brem na usum bode a yesum kwadu entiko ukọ ya oba ye nyina no wo san ba wo bi ka ho after Nigeria brawanim me wo ba ko sa ba no da so nete o dabi se si aye ka se wo yere de seminary na o ye de na onya bi de yi na me chumpna na o chumpna se woni na jai o ye jai me jai adai ya de how ntina mo jam pana twem se de wonya bi kura mfanya yi kakra kura ani ya so ho kire ko se me se wo mi nkamu dia ho kire o ya le bela na wako bibi aka nti yade abenti na wo bepe kufu bei the intention you meeting that se me pele kire kwa na me ara me yale about 3 years kwa na mu yade hamsa emfie aduanan nsia nie wo firi Nigeria ba na nka ahwehwe akufu ba na nka nya na ase ma hwe no ami hunu ohunu ajanom ye hu o ye hu ai bro no bi wa ejeso eya pebre na visit ho ye first abro no enkokra bom eya pebre na visit ho enkokra bom papa ni enkokra bom ni o enkokra bom ni e say oko 70 years afi no wo hwehwe ne ba na wo 46 years no sa ni wi asete arofo mama minime nkomo edikai na entu ba no ni nimfa nyini kura zemi me hunu kura edi obebro obebre ko dabi me fan say oba no ne manager we ye Tafo branch Secheduma si rural bank manager obedi ni kura wu no dabi papa we ye friend ko abna akato papa we wonu so ye marketing manager o bank wo enti so obedi ni kura wu no ade mi hu ni da ko wasemi e mobo si my boni ko wasem na mobo na ni eja na chi akwan na de aka ne nhwewe je ende me hunu a like it no problem tema ya ko bonu se ma ye bi se mi no amawe no but me hunu na se de wunya na nhwebe na ade be hwe no me first ka fi ma na se me hunu ni se kwa je we me ba me person je na ka yes kan ko ni sense an de unim obia ade na wa hunu nsia ba ko pa ka ja no ma ne nkoi babu ne ka ya se openi me odini gwa ko nwurum wa ana ko bo wonu ba ko eyila o ja
e de konkuru ko hwe ba ko no aka no no saa de okonkuru no ogya ko hwe ba ko no na ye eyira aye na no ogya aye ko hwe yo na wo de mfie aduanan nsia nie afeda wo gyae ade okonkuru na ko hwe ba ko ko no de we no tengo no a na ko be jam na ka do abusia yakoshe video na ba na sa suban we ho akoye suban bi a kese etai esipa ye mema no omutai dasa suban we yedi omuhyi oba na omuni oba no ekeka na esi eni na oni ne ehia na nyinsen ba na medwane na pabam na medwane eje oba no na oba na bra wa struggle de ahwa abofra no abofra no nyi amunim se ko mo kona ye de amoba na mbe pachewa mofra ne de chom na emma ne nso e de chom nti na mo de sa adwen na hye mutirim nyinsen nya be ma na medwane na omunim se sa de na ye omoye no edi nsusuaso eba omabrabos ubu koto kwase a Yesu hweoto na sa wo ye wo se wani ati bebre a be ma ponche achi enne hwe ne wo fem wa na wo kase wuntumi nna oda na oba no esoso odaye nti wo be hwehwe oba no mo ye sade ni wia ya na mehu ne ye ha emema ne bi na medwom ho a menti omase wa ba na utumi epo ba ubu atopane de sebe ubu atopane de chese wa nde wan dwen ho se edi nsunsuan so bebeba obeso aba ubu na afi yeso aba ne wia na mu dwane na mu pe ba bi edi muti awura emmoa kra mu ye hwe ne nyai na saa na mo na yetu no chese esi wo nhira no kwanyo Unyame bia wo senke nyama papa bia wo senke ba awabra bomu e breaking na e saying na tumi yenye careful yenye hwe yie ni oba anyinsen a ma wani nko ne ho na hwe no wo de se oba no po wo mpe na wo de hwe no no wo na fa oba na je oba se wo be dwane agya no no what chese wa bre odi nyinsen na bra ye afi owa na abofra no enye baabi papa gina na afi mu ba be pachew na mudi ni chese ehu hia fa so bi eni so mumi enhwe yie sai so ban we ho mmema ne tai ye papa mmema no eye mi hu oba bi a wadwane gya ne ba eda se wawo abofra no wagya na ama ne be ma no wo ye de wodi ni ti adom entansi 11 na so mema no nyi se ni nya ba ya pabam na okọ obehwe na chira kwan hwehwe afi be wie chire na abofra na nya ba bi ese no na afi na oba be pachew odi ni suo ba be brebra so ebre na so se mujai mum ye ntwe ye ho mfiri ho na mmoa yama ye ni enko ye mana ho no moa ne ye daachi ochina bi se wo yare da ho no ma enye me na me ba behwew oba no umoja no ono na e ba behwew omu se wo ye oba ate kra wa ware ne kra na se bibi tu sisi ano ba no betumi e decide se beja wo opatena no enfa ho so beja wo no but moja de moja oba de entan si se oba e beja wo no mako nti mum ye ma ye ni enko ye ma no ho ne beboaye eya na wafo futuo me de bia meka o fa wo de me soma fa me de ne de atu ye ho fo se ne be ya ochina bi no obi no me enko nkosan ye nkonko fa ohaw e ma metu ye ho so ewusia me de besia da sene e be san so share like video no na share na fe so san so subscribe na drop your comment no comment section hono na bibia nto and bibia ntme ento na akwam ewusia aha eye emergency Ghana TV nana akosia adepa enimedin da sene e be san so share bi makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.